Zonal, sub-zonal chairman, tai oro job to MANJAK phainai chini employees, tai TWF rokna. First of all, obono sanai, ang asuk owner deserve khaya, norok je ano gate ni chime haike welcome khaimani, norok ni time frame rumani bising se ang sokai maya ko, kuno ekta karone sokai malia na, haipano asuk ke je welcoming obang deserve khaya ni chongo karon ko ani 5 years ni tenure obo beginning sigo intern period chigon mikon mistake ni mano ambagino sanai jebro ang good MLA ba better MLA ni man apruno ro kanam tike welcome khadi next jekono program ro kong khangkai ordinary borok na jeke welcome khai amti khano welcome khai dina amno khani obno kaisa request je supono namkhu ang second constituency ko buije rohmani abang physically visit khaidana mia first April mia visit khaimani koiram para tai kaisa rotha kumar para o duita para more than 100 families tongo more than 100 families tongo se current kare তুই তো বড় নিবি যতন কাঙ্গে সাইমন সরাও থাঙ্গে কুয়া ফজা সোশ্যাল মিডিয়া রেজ খাইয়া তাই কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট নর হতাম নরক সাও যোজনা স্কিমস তুই ফেগার নি গেছি নরলা স্কিম সে করি গে নরক বাকি নাম্বার ফোনো রিপ্লাই মানা তো তংকু আশা খাই রিপ্লাই নাই salsa visit khema baise asuke concern asuke lugui ugai whole district whole state of tamongui tongna a picture kisa clear phunna musmu borok ni demand kunu ya me public bema lemani na job sano na borok kunu sano borok ni sanman se chungna tui kisa ব্যবস্থা khai redi current ব্যবস্থা khai redi the citizen of India angai abo first class citizen o yojana o schemes rok chini ore apply singni bugai jungtang chin pharanti se tamai ba angle pharanti sanai ang opposition bench of na achukthum treasury bench of na achukthum ani bagai abo matter khaya chini TIPRA sani je demands abo with respect chungno runang thum aw sani kasun na harmu norok je tini haike felicitate haike ano obuni pura credit first of all amboa grano dinai abuni pore 48 karamchera ni joto public tongnai anobo dinai ria joto no khobino o credit dinam sumang karon ang jodi tini elected ngai phaiya hagai inside stories sigla khamu kobangma employees ano tax khaka borok saka chini identity contribution busit kobang tai busit kotor oba express khaimia T.E.F ni contribution jebongi ideation T.E.F je suggestion rimani ba brotherhood organization ngai federation ngai je TIPRA MOTHANI support khaimani obo pura Tripura saimano whole ADC areas so joto borok tongnai joto publics tongnai borok joto no saimano busuk khai contribution khai nung kaisa employee ngai
kaisa biggest party je pura whole country no rule khai a rule khinai party no sen kiriya angai bravery phunugai kaisa federation khawai a haike support khaiman hungai जों दाबो एसे टिप्रासा अरन सिजागो जों बुसुक यूनाइटेड जों केबनि तला तंनानि बकगया they are also not superior we are also not inferior borok ni jese khan chini basu na khan title aro second class citizen ngi mano but we are the first of the state amboge जों kibo kiriya tai norok no PHAI ya hambai no ni norok ni bravery amti ke furuma bagai all opportunity no manui being the youngest MLA in the state in the house all opportunity no manui ambo kaisa step nana ni bagai practice thake a step ngai few weeks ago kaisa social media post thake ang tai through any leaders respected presidents chini district president bong ni yak yang kaisa message rukha je norok ni top 3 issues norok ni village panchayat bab para kami wo tamotong ano rohdi ba norok ano written rodi norok believe thegla more than 250 questions issues concerns and Europe PHAIKHA within 7 hours nge chongin na je chungku se deprive or deprivation no bahike overcome khane ba being an opposition party pia tabuk chung opposition na achuk phano treasury bench o jara achubi kok sanai jara ministry o tongnai ba government o tongnai borok ni thanile demand khena ni ani power tongo angkuno dino borok no back khegla borok ni yakmu kun din kalaigla chini man thaino chini tiprasani je man thaino with due respect borok chuno runang thung a demand se khene angkuno dino cha buagra ni thani serunta up to 3 years bobai tonga take sanke norok ni je allowance pay by increments jotono je employees tongnai either state or TTADC borok jese contribution sarkar ni upor tong borok jese employee ni borok respect mani tong or same respect norok TTADC ba or state ni phan tongai tong na same no deserve khayo or 12% allowance by increments oko TDADC ni through assembly wo house of this hana lingkha chini daitto tai o next session of this hana buno karane chini question ro reject phan ongai thangmanu reference period reserve chungno calling attention reserve je session follow khane korok to chaimanu thik am haike no khanai session no jung gobangma borok ni no question admit khajakliya ani bu question kobangma tongmani points tongmani reference period over kha calling attention over kha ani first question tongmani je public concern rohmani ano apno compilation khaimani pore major issues kha road connectivity type 2 third fourth fifth aro se tai on concerns pai diabno te ang road connectivity ni questions raise khaiga abo admitting liya तुइनी खाएगा अब वो एडमिशन लिया अपनी बड़े एजुकेशन ने विद्याज्योति आंजे सीमानी मते धलाई डिस्ट्रिक्ट में दुईटा being the most backward district India ni 250 ranking में तंगो धलाई डिस्ट्रिक्ट अब चीनी proud feel करने नि कोकिया we are the most backward citizen India ni बिसिन 250 नंबर चलता chini bo daitto tongo je obrok khoranti sana bagai a khoranti sana bagai no angani question mention khaiga
education asuk no important chini bagai hingkai tangi chini schools TDDC schools ba secondary higher secondary upgrading ya tako